Nimegutegera mantu jege THARIKE kuingia kagita kamweri kiri mwari kana MWEKURU kiuria kira babaingi bakwenda kumenya ni gitumi kia untu bubu gukarika naro Ndagitarî na kuinjainja na gutwira kira kiumbi kia kureta thina iji kiri mwana wa mwari kana MWEKURU thina ya periods nikyo gitumi kimwe, fibroids nikyo gitumi kimwe kiri kureta thina iji hamwe na itumi bingi. The commonest causes ya heavy periods yana problem iwe within the uterus itself. Na the commonest causes ya heavy periods ni fibroids. Fibroids ntwariria twaragira mantu ma heavy menses again toga fibroids they cause heavy menses na rira kwigwa karibu na nyomba ya mwana ira part ya rutaga periods the endometrium niwe ikirete a lot of period kawa tuka produced na mono ke some cause of fibroid niwe kireta heavy periods. The other cause of the heavy periods ni rira MWEKURU akwigwa agitumira certain medications. Ituije kwe medications just affect our hormones obra twaririe kuri tare gutumira blood thinners me pengine nuntu bwa thina ya nkoro kana pengine wina thina ya clot niwe ikireta heavy menses nuntu niwe iki affect the clotting nuntu blood tikomba go clot watukani kwendelea kutu kuma even ndira ibita kwe ni clot tena ya control the bleeding. So those are some of the causes from the uterus. Oka ya kwethira also MWEKURU ena thina anything around the cervix. It can affect the bleeding in that it may affect the outflow of the bleeding na rira kwa pengine na a lesion around the cervix na the uterus will contract periods bleeding other than the periods kwa kwena bleeding also from the cervix tumor. So all these are considered to be causes here heavy periods, lakini there are many other possible causes here heavy periods. Tuarea MWEKURU ena thina ya heavy periods ni kaba akaonewa Ndagitarî kenda omba kuraithwa ona imbe kwa gisababisha heavy periods nontoga kwena many different causes. Kwa hiyo kaba mtu kawa ena heavy periods akaonewa Ndagitarî na akakisha kwa kumenya ithina imbe kureta heavy periods na agatungatiro bwega gatwari thia MWEKURU kwena heavy periods complications mbihewa enachio no that kwa heavy period ya kwa MWEKURU kuruta a lot of blood na damu ino kuma iruma kire mwiri wake na muno complications yana heavy periods ni kwegwa MWEKURU omba kuthirerwa indamu nontorea kwenda ku bleed no vako lose blood na muno kere supplements ile ma ila ishowa ikiomba kurudha damu nonto akebleed na ko lose iron na ko lose folic acid na ko lose so many other nutrients ikiendekana yomba kwa MWEKURU akwa anemia na ko ni transfusion neo anemia ino tuna kuwa kutuinda mu na ta MWEKURU omba komenya rimwe wa MWEKURU kwa na kunoga muno kwa rimwe kwa kiongo gikara gitumaga kana kwa nkoro ni kuringa kana tumba kuruta ngugi yake ino ni possible complication ya kwa na heavy bleeding. Also there MWEKURU na heavy bleeding itu ya tumba utweka productive for sure nonto that heavy bleeding kwa nakuwa terera ngugi yake na mantu ngama matikuendelea sawa na monota rira na periods ituye MWEKURU bakuwa kinya kumenyera hana bake kana family. Kwa hiyo it is important that MWEKURU na heavy bleeding atukana kuonekana kenda treatwa na iwa kiendelea na ngugi yake bwega. Ibwega ni na diure ngetuwa tukariria mamono antu magokonia high risk pregnancy utigatere kuwa kiraithiria.